Khubor baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentah ke Shillong, ra ke Samla Mary Kumdet, second position top 10 haka art stream. Kemen ke Sabta Parna bat ke Artina banyo iso batyang haka result class 12. Biang ding gidusmon ya ke Umsling Town Dorbars Secondary School haka miet South Terik Jymmang. Bat kindit ke Josephine banyo rum haka 10th position. Bat mentangin pasik Khubor bakam banyak. Kesamla Mary Kumdet na St. Paul's High Secondary School nongpo, kelawan ra ia ke jingkemen bat jing sengau sarong ia ledi, ia ke ying ke sem bat ia ke school berok kawai, haba kelayo ia ke second position ha ke top 10 ha ke art stream, bat kursau spak san puwei marks ha ke result class 12, balapin bana da ke embos ha ke santerik Jymmang. Kesamla gedi ke kun jong ke kong Sabina Kumdet, bat uba Dominic Ral dekar bam kuai dua rublei ki basyong basa Hashnong Sidon Riboy District. Ke St. Paul's High Secondary School nongpo kedi ke school ke belapau bah hathem Riboy. Hagini ke kinti tanggani ke Samla ke belarung ha ke top 10 nagani ke district. Habakren shikinong thok Khubor ke Samla Mary Kumdet ke lepen pau ke jing sngongu ke bakrau ya ublei ubalapetin linti ya ka bat kumju ikinong hikai ki bahayi ngesem ki beladon bentah ke jing penkret jongka ya kini ke exam. Kalapen pau ya ke jing kemen bakrau bakala yok het yu sok betiang hadin ke jing tere shitom jongka. Kala kemen ru bakala wanra ya ke namba baha ya kini ke school bat ya ke district berok kawai. Ke Reverend Sister Angelina C.H. Marak, headmistress, bat usamla boni Kumdet uhinmen jong kini ke Samla, kelapen pau ya ke jingkemen ke bakrau, bat kikit bok ya ke Samla Nelly, banang ya itere shitom syusyu hak jing puli haki kerdan ki bahasa jerong. Kong nak syap aku aban ai boleh try kan ran, ubala iet bat lakar khu yang hadu kat ni hak jing shisha ngaruk ngam klam kemi lenti bakar result jong akan bah hadu kat ni. Nga expect bangan dan ha top 10 dan nga klum expect bangan poi ha second rank te ha ka por bang akrek kon ningkong ngam da shim serious mo hadu kata ngam da dan kata ka jing thrang ba ong ba ngan pen yo bet hadu top 2 ne top 1 nga ong yela de bang ade bandan ha top 10 ngam da dan te kata ka jing thrang ban ong ba hadu banda poi ha ka kerdan hadien ka tu ngalapet benya bat ngalapet ba ba kumno hayeng bat school ro kumju kida thrang hadu kata bangan dawan ra ya kata ka result ka ba kidon kata kajing kemi lenti ka bakham shijrong nanga te kumta ngala perkhat ba ngala puson bah lada ngam le bah kanlong ka e ka ban pen sumusi hayeng bat school ro kumju te kumta kat dang jan kisinga sedang ban pule kot bah no bat ngam da penlut kaya ka por hang ni hang tai tang shulalat ka por khandiat ngalaya le ban penlut be ha ka kon te kumta ka e ka khubor ka bang aku aban ai shikiwe kalong ningkong ning shap pide ban bu ye ka thong lada pidon ka thong phila ben hadian kata rengkat bat kathong ka jing trash tom ro ka de bandon lada pi trash tom klampa phila ban khet yo so ubabha ubabang te hadian kata ka consistency ka ba phile ka jo shi ka jo man ka sngi phi dei ban le ka khandiat mong man chisen pule ne last moment pin bam chisen bam andre khandiat man ka sngi lada pi pule phila ben wala phim dei khna iba biang hadu kata ban ong inong kumno lade makana average students ru haba phi dan kathong kajing trang kajing trash tom bat man kasni to penlut ikapor jong phia ka kot phinla be Kesamla Sabta Parna Kar na St. Mary's High Secondary School kelawan ha ke 6th position ha ke science stream ha ke exam HSSLC balapan benar ke embos ha ke santerik Jymmang. Kini kesamla kelapan pau ke jingkemen ke bakrau bakala yo ban poi shikini ke thong. Kala ai ka nam ke burom shikinong hikai ke balai rap bat betin linti ya ka ban le bha ha kini ke exam balala. Kat ba ke Samla Artina Rabha kala yo ha ke 9th position ha ke commerce stream na kini ke juk ke school. Kala pen pau ya ke jing sngo hun ban yo ya kini ke result. Kala itu bakala minot top ban pen kre ya ke examen da ke bapuli minot ya ke jing keli ke belawan menshwa ringkat bat ki kot pule. My name is Khubor and I got 6th position in science stream. So can you tell us how do you feel after securing the 6th position? I'm very overwhelmed that I got this position and certainly my hard work paid off that I got this position. So tell us about your preparation and how many hours to study. I used to study every day consistently. It didn't matter how much hours I studied, but I was always consistent and persistent with my studies.
So in between your studies or your preparation, did you find any difficulties or anything, any sort of? Yes, I found out difficulties in solving problems, but my teachers were always there to solve my queries and everything. So they helped me a lot to reach here. So what are you planning to do from here onwards? I'm planning to do a data science course in the future and pursue my career through it. So do you have any words of encouragement for the other students? Yes, I would love to tell them that please study consistently. No matter how many hours you study, it only matters that you are consistent with your studies, and that's all will give you the results. Thank you so much. Thank you. Tell us your name. My name is Artina Rabha and I'm the 9th position rank holder of the commerce room. So how do you feel after securing the position in this I examination? feel satisfied and happy that I made my parents proud and all those surrounding me and also my school. So can you tell us about your routine or how your preparation for this examination? Yes, I started solving the previous year question papers and also read a lot of textbooks, the NCRT prescribed textbooks, and also paid more attention to the subject which I was weak at. So in between your studies or your preparation, did you find any difficulties and how did you overcome all the problems? Yes, I did find a lot of difficulty in my subjects, and whenever I don't understood, I asked my teachers and also my tuition teacher as well. So what are your plans for the future? My plans, I'm planning to do BCom and I'm planning to take accountancy major as well. Hakamit Southrik Jymmang Hakapor kumba khatwe shiteng AA le subab kidusmon kilawyang ding ya ka umsning town dorbar secondary school. Nakini ka kam dusmon la julor ka we ka kamra school. Naka jingklo jing ki pai ba ban tem yakini ka ding la la ban pelat ya ka jing ing khong khat ya ka school baro ka we. Uba Angel Star khong hat u chairman ka school managing committee bat urang ba shnong ka umsning proper A kilo ong bagi subajur ya kani kajing pulo jong kani ka school la wiang ding knang de kiriu dusmon. Mardor ka school kala IFIR shi ki pulit halor kani kajing ja. Kilo ong ru ki dusmon kila pendon kam de ki jan siang miet bat ki plastik ban wiang ding ya kani ka school. Henry da kajing kloy ki pai ba ban tem ya kani ka ding la pelat ya ka school na kajing julor ka bakra. La ashuti shisngi ki kena school kat bagi nong peniat kidang penbet ya ki kenrum kenram ki bagading kala penthut ya ke kamra school. Ka kong BL nong lat headmistress kala penram juri kani kajing le ki dusman ki blakwa ban penjat ya ki jaka puli puthi. Kala kentu bat weri ki pai ba ban pet ngor bakum kani kajing penjat ya ki school kanum jiashu bat amdeiru ban aili ki riu dusman kala penkut. Kong nga kwa ban penitho yeladi nga de Miss BL Nonglat I headmistress jong ni ka school umsning town dorbar secondary school ban nga don hang ni khamat jong pi ban penpau ya jing penrem jor ka jong nga lo kani jing ja mo blawan ja kani ka school ka jong ni klem poi perkhat moi kani jing ja ni dangwan idang don hing ki sem ki jong ni mo gidang perkhat na ta ki kam ki bangin sale mta ka sni ka school ka jong ni re men miet kum bakhat wish tengi e ke supoi kol na I president I jong ni bat ru na gini para no kai gi basa hang jan ba la pentip syanga marmar kani ka jing ja mo nam shum lala ban poi ka to ka pon makal amit el asting snya mo minut shu banwan ban ni hina yeng ru ti menem step ding ilawan ban pet ye ilawan ban jurep kani ka jaka ba sha thang la ni kani ka class ka bede ru ka class 9 ti susi mo ngadap ka man sim jing susi ka jing khia mo ban pan pau shi pi ba kadon kum kani ka ik jing jakat ha kani ka jaka ba de ru ka shlem jong ka jing ka shlem jong ka jing start mo ka jiban ai ka jing nang jing start ki khna mo ban ai ka puli ka puti menta ki priu ki wan kum ha kani ka rukam ban le kani ka school kam sung tanat te kam long ka ik bas mo tanat ngap rem jor shi shai kani ki kind of act of violence or whatever they call it but ngalong nakaliang jong ai headmistress nga kanto kan dia ki priu mo ki para marjan ki para shnong para thamo ba kin sova ban pet benia lem ya ka shnong ka thaw ka jungi ba kham tam e ka school bikin pet lem bishar lem ban kham tam e ru bangila IT ya kani ka kam sha thanat imin ka police department bikin le ka badon kam ti nangli sha khamat ka ik badon min sa pantep yu phimo What happening ka jing khia jing mut namar ka jing ting yo omla ban poi she ka thong ha ka jing kun ye ka exam HSSLC Henry ngadap da ka jing kemen habang yo ye ka result lapan pau ka Samla Josephine Bare ka bala yo ye ka 10 position ha ka exam HSSLC art stream na St Anthony's High Secondary School Latin Kra Hadin bagla yo ye ka result
Samla Josephine kelepen pau ke jingkemen ke bakrau namar kam shim kmi lenti ban poi ha ke topless. Kalong ke jingdon ke social media kalong ke jingkerku ha banginang ban pendon kam yeki. Semua yang play ulai akan kalah macam expect yang sesial kalau ia macam suatu yang betul dia play lah pun nak ulai buat yang lama dia asal pun tu kontak jangan apa minta akan result mau kalau kemudian sesial lah. Aku nak kau prepare kini kayak exam. Ngamda kawai ngit ba kawai kan prepare chung kam de bun kre anu kan tahu ke sini kadai consistency di kre kindak dia kat la pai ka result dia kat apa ke exam dia kham la pha dia nga kam kre jang kham kre adu kata kat sa kan tama akhre adu mos like kan ta tu kan kan tai so pishim ganu ka jinge ka por ni kre ni exam pishim ginu ki jinge ki bapia kan du apor ni prepare ni exam dia stress hi ngikwa mo ban le pha dia tang ka tai ngai tang ting so ko ba khre amla ting ki tai Dia dah cinggi jo PDP kum noi na social media to ka tan cikta ne kum na ka ke social media ka jumpa jangan ka dia karu kompus jampi ada pinang bonus kalau helpful shisha ya rap pi ba pinang stay in contact with ka ik baca ka betai but ada pinang bonus kadang ki downside sa dia Shana cinggi Khubor prepare kene okay ke future plan jo ke future plan jangan ngaplan ban pursue ka BSc psychology Khubor prepare exam pi ya lemba ki social media ni pi fokus bit kat kum ki note kai book lagi kat ngalap pa embus kalau textual ha jadi dengan pet ki all question papers ini lah ban predict ikut tu mah dia ngapun mga pet nak hi tang badadan ki bangam sutu dia pet na kum tu mah ki Google so bang tho ki poetry tai na maksudnya we thought poetry okay ke message ke bapidan dan Kesorkar Jylla kalashimti ban penbet ikjing dawa jeng ke KSU bat pen kamti ho ba polling do menteri ke social welfare ban Ukraine ki kam ki be day bakani grims. Khubor ba penya yakni ke hospital ki larai ban pensange shipor ya ke jing thung kam ye ki nurse hakni ke jaka na ke jing dawa jong ke KSU. Hadin ke jing elang jong Khubor bhajrong jong ke ni ke hospital uba polling do ulai thu Hagata kejingelang ula don lang ringkat bat director Dr. Nalin Mehta ke ofisar kesorkar Jylla bekinang ilam ke KSU. Larai kini kejingelang ban pentip show menteri ke kuat kekia jong kesorkar India ya kejing temu ban thungkam ya kines kembali kren haga governing council jong kini grips. Kesorkar Jylla ke kentui kinang ilam ke KSU ban sange no kejing syong kelan mengor kembali menjur ha kini kejingelang. The recruitment process, members of the KSU and officials of the NEGRIMS will sit down tomorrow to iron out and come up with a single draft where we should be able to arrive at points of convergence. Now, in view of these developments, the NEGRIMS has also decided that until all matters are sorted out, matters that might impact the recruitment process, the NEGRIMS will halt the entire recruitment process, and we should be able to sort matters out in a matter of a week or so. In view of these developments, leaders of the KSU have been requested to call off their sit-in demonstration. They have been
very positive in their response, and they will formally need to get that decision endorsed by their General Council, which they will be holding either later today or tomorrow. So hopefully it will happen today. So these are the developments. I will keep you updated as and when there are further developments on the matter. I do not see any problems. It's just that a matter of perspective. There are issues relating, for instance, to our need to have. We do not have what is known as INI in the case of NEGRIMS, which the governing council and Haka santarik Jymmang arpulaingut ki trainees gila pendep ika kos hikai shnatiar daki 3 baki siet baarta yo balapelong daka North East Cane and Bamboo Development Council NECBDC kabadon habernihat. Yagani ka training letip kum ka executive course on bamboo handicrafts and utility products making haka jingbei pisa jong katanat micro small medium enterprise MSME lingba ka scheme Raising and Accelerating MSME Performance RAMP, ringkat katanat Commerce and Industries jong ke Sorkar Jylla. Yakini ke program ajing hikai baartayo, lepelong ha NECBDC bernihat Assam, kebelasdang ha ke arpoi terik uyayong arjar arpusan, batkut ha ke sengisan terik Jymmang arjar arpusan. Hakini kesengi kinong penyat ke lepen buram ya arpulaingut ke bala pendep ke training shnatiar degi 3 berkisit ban penun kam hayi ngesem kum ki pela ki kiu ki kriya bat bonjat ki tiar kitar. Hakini kesengi penkup buram ki arpulaingut ladon lang UMC Omi Ningshen IRS IT Managing Director ke NECBDC uba DM Sun Functional Manager District Commerce Industries Center Ribhoi lembat ki opisar na NECBDC bat DCIC. Habakren hakani kesengi UMC Omi Ningshen ulekit bok ya baro arpulaingut ki trainees bat kenturu ban penon kami ki sap begilayo nakani ke training. Ai khubor mo PV wilayah pendat yang ni training kam khatsan sengi te iong ba petibun pa ka nakaliang zong ka bamboo sector kabun pa ka opportunity mo kemud lara pietri ikwa long pi ikwa mentat biki nga pia trai tangi kan kam ne pietri ko ka pat ki kam nomor bon lagi yung trai kini kam ko ma pori bhoi ni lap bagi yu kinong rap so am nomor ba ki trai lang de kena kam rap ki trai ski kena kam thang ki trai tang min step chipang then they like kita ibet fully yang kamam ya kam bamboo handicraft kada potential bhai yo iba soam dia nakaliang jong i nakaliang department jong iru yang menginya tek tilang baginya nang penyak cakmat susu ikan kam yang kam jong pigin pada lata kada kam kaliang training dan dia kada kam ba fipen mi kamaru yang bagat ke scheme kidang elek mata proposal mata kata market access to market access kemud ba lada fi pimi gimar lada fi foundation no kam buat ajing betul ya fi rei market access ini yang bagi nang tayap ka Amazon ru so Amazon ni po online bagi di online ni gimar mo deling ba ni di e-portal ru gilaban penyalaban pende ni gimar fi mo tikam jual yang ba kadang pakai ni kam japi kanum do yang training film sat nang matas ki ayam di toolkit ifiro tikam mut ba da Philip Pai yang dia punya ba banum pendu yang ni kam so dia tang lawan training ni khatsan ski fila bio toolkit kemudian saya pilih saya kemudian mulai issue ndai pilih bani ai trai ni kam khanang ba kan ne kam jopi ka skills punya pan ai malakas ski so dan lawan film trai kemudian sekali no ai bawa training ni kalian ni kata ada Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kalau hukum lingbau sekretari ba GH Jymmang MFS ban pensangi no ikajing menjur na ke company MS R&B Carbide and Ferroalloy Private Limited banang trikam na kebenta saupusan sengi hadu bakan da penbiang bat penjanai ki Khubor ban penkhoj ikajabo jabain pollution control device ha ke karkhana jongka kebedan Humyam Industrial Estate Report District.
Hakini ka hukum lebetha ikini ka company ban pentip leni aeroport syaka MSPCB haba kala dep ban penbiang bat penjanai ki Khubor ki ban penkot ki jabok jaban ki bami nakini ka karkhana. Tak haduk kata kapor 4 syak ban penteri kini ka karkhana laong ka Khubor na MSPCB. Bat da kini ki Khubor ngila poi syaka bekut tak haduk beng desyam biang kublai shibon.